DC and MA department here and ADC ten hena Aikal Sorlo Chungchang DC and MA report turin Ariatir Zona Azotem Zota se Engdan Lo Sanin nge Azo Minhil Tayem Tiania Panhina Chuan date nisari Tani Sang Nilasum Nilapali Pu speaker Ipal Nain memo number A60011/1/2019 DCNMA Deputy Secretary Lekha hi Chang Lauta se DCNMA hian engtin nge ati don kha Aikal report tura DCNMA in District Council te Nuayan staff te Aikal lo azona kha kazobel na ni Sinang kan ngai thak tak han push speaker claim te kan sebel lokanga so lai autonomous council te so dan ran ne ding ania subject an nei venity hi kan riat sak apoi mo khop maya so te wa helai tanga department pakhat ang maya kan ngai ni suan a fellow in karinga autonomous council te hi India dan pui noya ro rel na ran nei an ni venity so kan riat sak fo thakop in karia halai ka zobel na ni Heta punguna ronzo na kha ADC te enge ni Aikal Chungchang le kha thon ani ti kha ni kan thon ani hei hi DPNAR atanga le kha kan huangin ADC pathum te ne na hian an mani nuaya Aikal an omlo report turin Nisari February sang ni somni palia khan lekha thon chuani tin DCNMA Chungchang big hi chu GAD na min zongin report po nil ti pek ani bokani helaya hian kan soi zau du chu min lo khathiam sela Aikal Chungchang hi sarkar thar kalphung thar sarkarin ni za chunga T2 100 days priority Mizoram Chief Minister Zaom Takina Apuan Zingami Kha Ani Tin Hemi Ba Ka Hian Kanzava Hian Mizoram Chunga Cheng Mizoram Chunga Omle Khosa Kan Ni Veka Tin Chu Tiang Chuan District Council and Minority Affairs Department Po Hi Administrative Department Kan Ni Boka Chuta chuan Administrative Department kan ni angin ADC pathumte din mun Aikal Chungchanga sarkarin ahriat du te khretura zona kan zo hian anthu nei na wachu tumna emo kan felowani chu ni sela tin mi ba ka hian enge ni executive secretary te direction na petheim ti ang deuh khanin ka hria kalu chin chia dana khan khalai po khai tiang hian toite in han chang don ta ilangin under secretary DCNMA in le kha hi a thon chua kan minga thon chua ania kha chu I thudik ania mo deputy secretary ta hian enga mo sarkar kalphung hi hriat chian tok lo na omani mai mangi ti kha ngai tu na omani a chan chu higher authority higher official ten file ti tur anti angkhan signatory an angin lekha khan unsigned lo thei lova unsigned chu pek chu ani thrina heti ang lekha hian athu bultan na I am directed to ti in ain tran tang pui thrina directed ti le thumal oma wang khan helaya executive secretary te lekhan wa thon na lekha kha ngani aniam zok lower post zok te khan direction an va pe ti na ni lovin I am directed to ti man khan thu nei tu sang zo
kan chunga mi ten ti tura min ti angin ti a kha ako kani I am directed to ti kha kan chunga mi ten ti tura min ti angin ti kha ako ka chu kan fiat thiam po atha ome point of clarification kan minister hi ne adem chuang lawa district council in real bol na so kan fiat thiam puya poimo khoping kan state DPNR in and staff recruit chungchanga te and administration chungchanga te son ain rol turin ni lo an mani dan ran nei RR recruitment rules te po ne ya CCB rules po ne ya ahan perfect kal ania amaro su sarkar kal phunga chuan deputy secretary ni mo under secretary ni mo chuan enga mo thil correspondent omchon avathon turani mase khatilowa a staff te chungchang thu ai kal omle omloka state DPNR department hian avakun san lawani ti lai kha kan sia ta thakop mai hei Mizoram chung India rama kanoma state sang kanoma state sang thunei na omani so lai so na autonomous council the Mizoram chung Mizoram chung omani speaker so lai so constitution India constitution omani ti lai so undermine anga lai ta kal puingo ta kha akal phunga ni lawani ti lai kha zirjiang jok se kan ADC ti lai kha speaker Mircia sakse malama kalzel na po kalai kha inchu ti rim rem kha ti rim rem ti lam ni lovin kan thu nei na chi nei hi kan siat ve tha ni mani pal pela chiande palva sikta lemo davat lota le kha chu du an thar de wang subject an nei ve an subject ni na chon thu nei na nei ni ti lai report peturin kan dil mai ani an thu nei na kan wa chuna ni ta nge lo report ya state a chuan enge an din huna ka Mizoram sarkarin state service an ni lawa DPNR hnuai point an ni lawa council thu nei an nei final speaker point of clarification speaker zobel na khan khoya tangin nge salary an la ka tu thu nei na man om lo ti la ya kha consolidated fund of the state tanga sum la te hi thu hnuai an omani ti la ya ro chu sia se district council tan kaka chu arham pa pek liu an ni heta tuna po kal dana chuan state finance commission pan hi nain rotna siama local bodies te tan chu poisa apeka tung chuan hlau an la ani kalai kha sia thiam ta ngai minister kha chan zo ti rang o khota ADC pathum te po hi Mizoram state sarkar noya an nia ti chuan kan sarkarin ai kal chungchanga an din hmuna kha hriat adua Namas council an mania put ke ding an ni kan ram chunga mi fe kan ni kan ram chung ni wan ngot an ni lesen ta sarkar chu wang chon administration po dan ram chunga mi fe kan ni ya district council subject o ma state subject o ma central parliament subject hang state ka o ma ni kalai ka tingoda palchi ni lo ati tur ati ani zo ADC te nuaya eng ange andin munakha kreturin administrative department ani angin zona zot mai ani an rorel na han avain rollo chu zo ka chu kan en ta ngar hiat ve into chu DCN ma chung ta ngar hiat administrative department kan ya DCN me te ka chu ka tu na kan dan kan pas thina po din munakha ai kal din munakha Mizoram ti hi ani chin ni pu speaker kalai ka chu wangin ADC te po chu din kretur chan zona kan va zot mai ani chu kan khalai kha chu ingai dan kha adik fam kim big lo ole kha fiat se o chu ka chan na ni ole alo